gira tenurere bwega na nukirite bwega umenyeri ni bomweninya murungu kinya ni ndere bwega na ndaukira bwega gatu inambere kwa tukiwatanagira kiri ndeto cia Meru TV rukiri arakagite ko ndeto kweraga ngugete ukunenkere ndeto ira inambere kwigwa yikumenyeragia bora kuri ndeto ira tugachiringira bwega ma kengo gutigera ikuthi nambere kwigwa yikugunaga gumuraitheria wetu bambitaga Faminas wa Kimathi ndeto cia Meru TV kamberia kagitaneka arimi bantere cia tigania ibakoria thirikari kuthongera agate gukurukira rwangiro karia kaengo bakabatethia akwenga nkamira ira ikuithuka mindani yago na kubekera ashara nkamira ino ira iwe kana ire chidhiritwe ikithongera mindani ya Karibaba chidhiritwe kiuma kaunti Muturi ya Isiolo na arende bethiritwe bakibumiria na kuga ciagana no adira nabo kana arimi tigania East na West bethiritwe bagitiwa batena gantuga kuria kumania na kwinyangirwa goko MCA wa Wande ya Athwana Jim Muchoi na thirite akiawira nebwa arimi barabonde bethiritwe bakinyangirwa merabiago ati thirikari kainambere kwa kithingatagira bakona gantu nabo barabethiritwe bakirimaga tuyo tunini bethiritwe bakirombo gutigira ati batirendia tuiro tutu kengo gutigira ati bagutangana na yura riri thiete nambere kwinjira ibobi aganthiguruni yetu ya Kenya mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturi wa Thirinja nwewe nacho bwai botonyete arimi interechetia ntu kuinge kinyuma miundo komba kwithira kinyango ni nchou nyuma yabo komba kwithira bakiro bakethira kirono ngo kende president abo kwithira bakiro bakarone rwangu ne kende president to ichumirete ate baro imwire romba kwithira kulili chirongo oro kwirikana kwina ndo romba kwithira kithronkana baro interi bakibenda ire mo chiringi 500 na ndanto akenda kende president komba kwithira kibwithio chunkoni na kwenda kwithira ikimenya ni babo apa romba kwithira bakende baro gai akawaambia ile fomu inapitia kwa wao wanaokota 500 kwenu kwake hata ikubali. Kwa hivyo hao watapeli wanako pesa ya watu warudishe wenyewe pesa yao kwa sababu kama itapitia mkono hiyo utapeli haitakubalika kwa system ya serikali. Umesikia hiyo? Kwa hivyo kama umeibua 500 endea 500 yako. Kwa sababu kama umepeleka pande ya 500 ikikuja kwa ofisi ya KWS haitakubalika. Kaite no kuni bombe cha kwethira kiromba rango kina bires gutira nchuri komba kuthike nyange miunda yo itu komba kuthira kinya kontone ko rengera buwete beno bobo tonya mparene na nkuruki bakiromba mabisa bokare gutira kinya kamiri chombe cha kwethira kidokre miunda yo nteri komba kuthira kidhamwa na tukakubaliana ngamia zile siko huku siondolewe ipelekwe Isiolo ingine ipelekwe Laikipia then wafuate utaratibu wa kuomba malisho. As we talk, Bwana County Commissioner, ngamia iko like 5 km from where we are, imeingia like 40 km from their place. As we talk, siko hapa, iko chini ya Tangelia hapa kwa Joana. Sisi tunataka wakati ngamia zinachukumwa, tuchukume wananchi wakiwa na serikali wakiwa, ndio tuone kweli zinaenda. De Brumo bunge wa ishombe katika West John Kanywethe Mutunga na MCA wa Athwana Muchoi bawete bakomba kwetha kibwithiro kompekana gutiera miunda ya Karibeto no kwetha kinyango ni kamera uringi mwaka yu utingambe no te munda yo muntu wa Athwana yo kariwa ingambe uivuma imbethere tenkiarani kwa vyovyote vile utingambe kare munda itiara na tuitayari kurwandou na inikeza ndembere kurwandou no tutote me yako nimebea kulala vile we ngambe so ndero mbantu tafadhali tamena ngambe chaku mabwa chikomborera icho pembe ya muntu na ajoga kinyangere ngino kabo ko unani yo ati akibwe kare we ngambe ituberite baile manto compensation ya barabara ingide tu injo na kinya miunde yetu ikarue matiane betanda msimoturia wa Thirinja ibwega Adams Muturi wa Thirinja runtu bari botinu na njira enkatha tukirekana ribotino na mpanga ya njogu nitabareketie muno terechia gaiti ya Mirigo ya Igembe kaunti ya Meru ontubura abo getigete kinyabu aremi baingi bagitaraga ashara mindani yago nyuma ya kwinyangirwa imera biago na ende arende bethiritwe kana ontubura bwethiritwe bukithunga ni MCA wa Ntwamboi Wande Frederick Mburugu
oraithiritwo akiuria rwangi rumenyeri nyamuchia kithaka KWS bathi na mbere kwigwa bakibanga gutigira tiba kuria ashara ira cithiritwo ikithungira mindani ya akari gukurukira njogwino arimi nabo wanabo bethiritwo bakiromba wa kuurwa batikendie toto nini bari na tu kengo utangania na yura Oriranjo inyamariti akaribando anda siembe na utiari mbakirira ni mpara na wenyangia ende MCA wantu boyfriend Mbrugo na kuri rwangiro KWS kuwata njo usion na ntunika siosoki arimban na nyuma kaunti yetu ya Meru njoo imekuwa changamoto na ingutikia KWS ni thero ino tethi bunene through birabani ukulukira wildlife but it will never come and day the more the wildlife, the more the people are benefiting. Muntu tena bya kurea ingutikia teka mironju. Muntu tena bya kurea atedhenjironju. Kwa wenda aranjo were KWS ni ukiatua ya kuminya obatu wanju ibanju. Obatu wa mwananchi. Mwananchi anafaidika na revenue kidogo. Lakini ntona ntukuemwe antubara bara bonete denere nju bafaidika. Kwa mbere bilanju werete etitaigira mwana omuntu. Bilanjo werete biteta after kwa compensated kutuka the next day bukethwa indrogo cia gwirane munde na kampembe ora weto compensate agare tan tukuine ku the next day imanto awetera na mundura weterete no akuimparete tiata eterete ko imambo androvu ni shinda na shinda kubwa Ariumburu na kori aremi karakanini baraketha kaba kamenyere hinde bakethra bakenyangia na beya ni kurira na kwangaika ni mpara ya keramo ira ithirete yandete kunyonte ri siembe kuna manto ya mpara ya ithirete ingete munondene ya locality tudito kumnyambura ni ithirete yandete itarira ya ndevia sionete thina ikorabira turi mabite kwana. For example, mutoro na kintu yake arimite akona kintu kekai na kishe au kemenyera bire betete ciantu tene inchuku thai toteona nchuku no ntubura masigira ya karire wendo obira wena bibikai bieke store ombe obirire ya itarira aya kenda bya utevya ila kwirigira kura kana bira ona oreo weta kwendia ukiona abi na thamane nene watia bya kwithiro kone bya kura gutikia makuru wale na kamutura aliongerewe ere murungu ni binti eri kamutu kamwe anara wirigiro rewa ndare ankwe kumanisha kamutu kora neteka sikamu keep for some time uende biro na bio muntu ilikasia bio na bio dhero keminya bia utevia kaitene kala tiere Muthie Mbrugo kirethirikare ukonia wenyangi bobo njou atumete msimu wa mpara bila twirigite bituniani eri mpara na mpura yangu atani tutomba kwa njoo unete thuka antu bathire na kwa tu thirikari bire ku value njoo the site ya mwananchi unless that one is explained well teko mende ki rutero rwa kumenyera njoo na kumenyera antu biko inene na ora thirikari atiki action biko na ni biko inene between njoo nambi between njoo na mwananchi. Ke reportera Meru TV kumembe Mbeta Mukiri Onkonja. Tukirekana na ripoti yenu ya Mukiri wa Nkonja, no minister wa michetho thirikari ni nene Ababu na Mwamba na ethirwo akiriunga kaunti ya Tharaka Nithi kuthuya waki bwa kieni kia michetho gia Kirubia Stadium kira kiri gicigo bunge kia Chuka Egamba Ng'ombe. Waziri awatule ugeni ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Wanjuki nara aethiritwe kana nara auritie na Mwamba athi na mbere kwa gitethagira thirikari ya kaunti wakaguntukura athaki kana shethi bakaina mbere kwa baichenchagiria nguo ciao kagita karaba uchetha na muno nkuruki guntukura bakaina mbere kuigwa bakiraraga kagita kara baguchetha kulingana na riboti nati kieni giki kiririkana kiari kire wakwa ikiwa kire gati kabieni muwanja birabi ethiritwe bikithina mbere kuigwa bikithonga magwa na ukinyira waki bwake manthiguru nara kwerekana kagitete karaya kwena michetho kegwe gicethagirwa kenini giki ontu bora bwikiritwe kirore ni waziri uyu mwandiki wetu wa Ndeto David Ndagara Wegona narari guntuku na yana ripoti ino which I am here to give you the assurance the executive and the chair and your team
just be sure we'll give you the conducive environment. I am aware that Waziri is also preparing our teams locally. Well, we are a county that is sportish, but we hardly go beyond the provincial level. But I'm sure this time, being the host, you'll find us at national level, top of the world. If Kenya desires to go to the World Cup, if Kenya desires to rub shoulders with the Moroccos and the Argentinas of this world, there's no magic. We have to go back to the basics. We have to go back to the grassroots, and we have to go back to the youth system. And for us to do that, we need facilities all over the place. And that's why we are here today, to assess the status of this Kirobia Stadium, to see how far it is gone and what needs to be done to complete it. Kwa igitire mbere buru nyuma ya ithurano ora wari MCA wa Timao John Kimathi na umirite weruni na kwariria andiki bandeto ara akiaria Kimathi na shokereti nkatho kiria kariba wandi enu nontu bwabora ba munenkere kanya ga kubatongoleria nkuruki nethiretwe akinambere kwa kiarage mantuma ikathumba kagitaka kararagia na andiki betu bandheto kana na andiki bandheto na mwandiki wetu wa Ndheto nwe akiwa Mutegi arari guntuku anarari kinyawero arianiruru Reka gita kambere buru nyuma ya ura wa MCA wa Timao George Kimathi Korabo na bumirite na kugawe tayari kuwatambari MCA Martin Kimathi Kombore urakarerete giteni thaino George Kimathi na thukite kanyaga kaka mwanya gucokeria kariba Timao nkatho nontu bwakanya karaba mwete kamyanke 5 Ranto betu ndio kunya siasa ya ikuthira no mpenderete bwega na atongeria bara bathurire inkuba kwa tambaru especially MCA ore ojukirie anto wakwa no MCA okwa na aria kenda tutethaniria amlidi tutethaniria kenda anto betu batetheka ntiuri ro gucokeria anto betu batima unkatho ikumbitikia miaka 5 na inkuba cokeria nkatho muno nuntu jera ndathomete gita riria atijo ndina jo thaiji na inya MCA okurukire tutina thina no eburu nitamsupport vyenye nitaweza no MCA okwa na kira tukwenda ni antu batimo baitiro ngugi na ngugi ira twatigirite bathirikiria Korabo na onanite kuganirwa irwaria rwa thiri ro kuwatithania MCA na gavana ariweregero bwake atithiri gacoka na ararombete gavana kuingia wirane bwake kingi nkuromba ingukena ri gukwarirwa mantu jathiri gavana na MCA wetu bagwatanira ubetite kugwatanira kenda mumero itero ngugi gute mwananchi o gavana na tu mwananchi o MCA kana inya MP mwananchi no Kenya na nabati gutitero ngugi na inkuromba thirikari yetu especially gavana wetu honorable excellence Kawira Mwangaza atutegera kwi into twatigite na ubitithithitwe kwi boda ndatigite ithatu cia Timau kwi mataja 5 ja ni contract akira thirikari garukarega kuriwa kwi na fertilizer store tutigite thithithitwe kwi mataja ire jari ja flagship nyajo no tukwenda atutegera jeja kwi ntobia vijana ya kuthambia ngari kana ka wash machines ndatigite nyabyo ibatu tegere akithirikiria Korabo aruga mpanga ya yora no kithiete na mbere gutamba na kwanda nkunyo wa ndini ya Timao ende ni romba ria kekire thirikari ya kaunti ya mona thirikari nene kwatania na kwenjithima bia roye kaingo yora riri nyanyia twina miaka ina gutaura inkuromba thirikari ria nene ni je tutegere nontu nyande kuma gitine antu no bakweja bakirira thina na nyani ngwe nkuthiurunga nkono ria kwina thina ethreija kamutu ndina ko nyomba ere bidi mbaritirako ethreika muchere nkabaitira na ndi nkuromba thirikari yetu ii nene na county ibategere jabatu emikakati twari niyo manto ja dams ndamu icio cigatethia antu na kiambere buruburu antu ibanyire kiu na bakanyira through irrigation thirikari yetu ni tuinjire dam na Mount Kenya antu betu barime na thine kathire mpara kuma wa ndini ya Timao gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi ibwega ki kwa Mutegi nontu bari botinu
Atori amwena akariba wande ya Kengo East na boibedhere tubakibu magire na kumeneria MCA wago nonto bwa kiraba kugati kuthukanga kwa barabara nterino arende bethere to bakiuga ngendo chiago ichithere tugitwika Kinyamara bakira chimitheka ukamatinto na migongo kana na biongo kagitakara babanga kwigwa bali nkari ni chiago na arende bethere to bakiromba mutongole uyu wago kuwatanira na tongole barabange kuthondeka barabara ino kengo utigira ati ugendi na ukamatibwa gontuko bode sasawa murithi waba nawe nachio ende wa baba twakuthurite worende tweregerete myaka 5 ekethira kwibwo kethira we utwetheria mwanka thai baba utekinya maono twonete utebyo twonete byaku baba turi amwe na akari ni bomerete na kumeneria MC wa Rutero rwa Kiengo ntuba kwithura barabara cia Rutero ni thukangite na ikathira kabisa. Areka ikuremera ko arete ngatotora thenane MCA wetu njira ciete na ndo igatwe pio twamuthura na wendi bwea zairo ya goyete na interview tora tora magoro mangire tinjeri au kana ka witire kuma kwa ithori witeri ya winkubake ngare ka yoga matawani anto etra ka weta so aka yoga matwa witeri ya undetara mayunda na to maruanda tuya to goya ndita na njira kinyago to kabwe metaro to kethika to tora to nyara thiko njerene ka to mana to tora na thitangi to kathika ka kuma kwa ithori barabara na witi ya to na njira yotonya ninga te mwasimo ito agothurira tuya kana Atori ba maruthio baria bakuga bo batona kiragita na batona kinyotethio kinyabore kukumani na thirikari ya Meru County barabara ithoki metaro na maiya itona nyambi itona kubwe ni bameneretie MC wa Rutero rwa Kiengo nonto bakwithura we atomba gwikinya nonto kwimwe kenda komba kubatetheria mantu neja barabara iji batwe barabara ekoroba anabeto barakinya barito ndokamata na itanda batwe nonto bangare itone nya utonyera mwasi akone kana tukwa muthemba yu batoka tomuka matana ituro na baba inge bakone nya mathina njirene iwacie barabara losie batwe ninge thirikarera erekuo netorika na maruthio munene bweto tokuthura ri kawetere buru ora mama ora loi batwe nturene maruthio kantu kumekeza ashimaka bakwire kana bali moyo anjanjira ciantole je ithoki ngai tusikumenya kwalete nantu na baba tusikumenya ngale yeta ikawatwa lungu twasukuma twakinya talire morenge ikawatwa lungu ne tukulira thirikari loi thirikari tira yantu ba maruthio ba uteseka nyamuntu akajo tana muntu komonde sibitari anja gutenga limo kumukinyira na watu bamukomata na gitanda kabo mumugithia barabara cia kwetu cia thukira tutiona hinya muntu wotutethia kwabe tukagwetha inya tuona muntu waetu tukamata neturo ariko twakamatanga muntu neturo kwarite ri na muka kwaura na tatu mukamata bwana barabara cia Kiengo East ciethiritu ciena nkuba inene iria ngarite kumba gwitira kukinya igitene riri ria riua aria ngari gukare gisukuma wakinya igitene riua na ndikwaura tutikumenya igasukuma muthemba juriku katwatora kuringa kura katwekenya ya era ya ulande thirikari twe otothura muntu eta nau atetorikana murithi wa bank report na Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Kiengo ibwega nuntu bariboti inu na neumate atongoria ibakubatara kurutira akaringo ge watabora baberanagira kagitani karaba baromba kura baingi barabaragia kana bara marabauga kagita karaba kuromba kura rira banenkerwa utongoria bathia na mbere kwigwa bakiriganagirwo na mantu mama magatwika ngono sheka mankura na kwina bangende bathia na mbere kwa bakingagia wirane bwago baba ibo atongoria bakwiga biugo biago na ibo atongoria antu bathura bena weregero bonene ati muntu wonde orathurwa akaina mbere kwigwa gitwikaga mutongoria ta uyu bakwiga weregero bwake kiri antu kabara bonde bakoromba ito itina bakoina mbere kwigwa bakenda kuthurwa bewe bena untu bubu bakwiga wirane bwago kiri antu tureka na riboti ino mubunge wa North Imenti Rahim Dawood nethiritwe akiuria tongoria bangi kwiruteneria na kuthina mbere kwigwa bakiwatanagira amwe gutetheria ana bara baumite mishi itakumba kengo bakaina mbere na mathomo mao Rahim Dawood nethiritwe kuthina mbere kwa kiga wirane gutigira tina kuwatambaru mantu makonenie na kithomo Frank Munene mwewe nachio
naru eringite ntuko ithatu atongeria ba county Meru baremo chimonene jo Nairobi Annex House gikaro na munini omutongerio mugongo Rigathi Gachagua MCs ba counties amuna ngavana na kinya jumbe bagichwanta ere thiri areka uma nikenda bakethirwa bagitanira ngugi na nonto botwikita bawetereri kiria kariba counties ya Meru kuma na ara Gachagua ketha bate gwatanira ibeje mwankera ugote komekana thirize kejanjire kariatea nonto kuringana na kanyoni muntu kuritwikana kabetete na mbere na kukandanira kigina gya Ward Fund gavana inyerite ni milioni 10 bomba kuona na bo MCAs barabaretagia milioni 30 baki na mamilioni 25 abunge na endibune na bakona ngwataniro ikija baki bera batirimanire milioni 20 untubura mwonkera rugo gutwika batagwatanira na nikyo gukwirigirwa muchemano jojo jombo tagara kinya kiumene kiu twetete mubunge wa gishigo bunge ke North Mentire mdaunda lina romba la dhirizi. Paka jana jioni nilikuwa nasikia wanasikizana, ningeomba tu kila mtu asikizane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kuenda mbele. Shauri miaka 5 ni mfupi sana kwa siasa. Tukiwa tunaongea tu by 2027 itafika kesho kutwa na tutakuwa tumefanya kazi. So ningeomba upande wa governor na upande wa MCAs wasikizane ndio tuweze kwenda mbele. Nawe J.R. Mareto ri musiasa jakathetune Kameru na muchonkoni ochio akigwatanira na meria mubunge Rahim wega botheri uritibongo gibugaiteka barire moi kugwatanira nontu boba utwe kana baire moi kugwatanira nontu wa mantu jao bobongwa na twichokia kiuria kiu tugachira ba utwe nontu ngugi tukwenda gwiterwa na mbecho tiro chikibwiri kunenkerwa MCA igwetekaniria kibora bagaitanira ngugi kugubwiri kwa kure otero nyabetekaniria milioni 100 kana milioni 200 gutiro tumba kuuga bakethirwa baine nkairwa mbecha ile so gwokuye ya kuuga batibwiri kule moi kugwatanira. Itakuwa mzuri kama wakisikizana ndio wananchi wapate maendeleo. Kuna pesa ya conditional grant ile watapata ya barabara ndio mwezi wa 3 ama 4 mvua ikinyesha barabara zimetengenezwa za county government zitengenezwe. Aende nje arabakale maniro Nairobi batuchokerie bo yani kuma na ara Gachagua ketha bate gwatanira ibeje kiba utwe beja bathithie muchemani bete antu bathoko bete antu mapasta twetwa one antu amunye imithio nya muchemani okenda o every constituency kwetho kwena muchemani tweja tukarende gurubambe batwire MCA atwire batwie uni tulira gavana o akarega na atwi gavana atwire tulira MCA akagitata ba utwie no tuto abatarire te Gachagua kana banga kuthithia ari batu babwiri kweja bakagitata bakera na atwi tubere ugo na ndi MCA ugo kuma na arua no ntuigo MCA okwa no ntuketha batano baketha be muchemani one ju ari o au ene kuodi ubari waiku amwira ko watu bwa tutakwira atire ichangu gina mbeche yu kunengerwa kana gaita ebatu kithurana ndio opinion yetu ni iriku ni yu na ndawa ya muthianja J.R. Mareta ugeta gukare maburu sainira bajuke ya cha kwenga tongeria kana thirikari reo ri wathanine kagite na Kameru ibakona bakirio kya kaire gutigira tongere baba bonde bakana. I can guarantee you without any fear of contradiction ati bareka kugwatanira omenya na ndiriri iroku nyumore cietu igaitanguge irio signatures iria Meru batu sainire na bange tucoge kibo tweta tubere tusainire nontu batu tutumbo tura tweterete development ana batu bakwenda kuthoma minda yetu ni kwenda fertilizer ito kwenda kuthirwa njira na mantu jangira jau tutura tweterete antu mongara bakendana nontu riu baketha batu demonstrate utina nkanja buru ibetikiritie bate kwenda gwitanira ngugi akaingi gukejo tweka tongeria bate komba gwitanira ngugi ekire county na kathirikari nene tonyaira na gugeta na mbere thirikari nene no itumiro karungamira wetibwa mbere bwa Meru onto J.R. Mareta aregene na bu batu turienda kurana wa una affairs na tutire mia na betu ibo izi bare oba na ndi ukaja gwetha gukuremwo kabisa indi wateizia kureta antu banja toka ingia signatures toka dissolve this whatever pale antu watu choki inya yetu manya tu umba kunengero inya seriously uni mbeja nkwira ngukunene ya kuma na arua wa umaki wango kina wakinyantwana ende ware mwa umbira na nde ugwa nkwero utharo wito ntarira mtungi kana ntwira mtungi uri ogaitangugira undira kwete weja gwita kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene.
Bwega mureithiria wa Meru TV nuntu akoina mbere kwiwe watanirite na ni kirindeto chia Meru TV rukiri araga gita konde tukwira tuyita utigira tukunenkeria ndeto tabora yokareka na bora ikumira gontu moya nacio indingire kengo tigira ikukuguna wo mureithiria awetu bambitaga ni Faminas wa Kimathi nyuma yakagita gate kuraya tugachokera na ndogo naisi kiri mubango waturinge ime tukina mbere kwa tukimulika makoneni na mangatheti ne mundhenio injuma bangi wametaga Friday aratu ya na mbere kwa tukina ya kauna karabwega. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutanira